service no nyindi nani ngazi serikali abantu baminto abagusi nabo korora so maina ndonse soko genda banene nabake na nyemba bamenyete isiko ya gusi abakonyora abantu baminto babweto wanjeni bonene na ndo toramo na barabuchinga actions abanga kabandi abakonyora bekanisa no nabangi nabagotebi kusabera tole na indi koromukia mirimo n'emiyo korari nari ngazi serikali na indi koranji togenda and so on and so forth gara twakolete etami yetu emirimo 2022 karo chikoro charete serikali yenye gacha umururi onego olinga akilitangani ngangire angu mwaka oyomo ndaratimuka yara maite twakorire gacha ng'emiaka 10 otaliko nyore live ya ego maite kero mu minister binte bire binge na especially kana jete security mangana mange otaliko nyore live ato kunya kwire live na uko Nairobi wacha Nairobi live ne Christmas yora ke gona ndi kwarangirigu utaraji no kwa no litukemu so ngakanga nkwira ndanga mwaka oyo mondarati mukano nyemba ali sale okolega Scarlet State University of New York otwagambe tokegwa na barabunga ndabera ati mukamanya ko baraft mwaka oyo lakini then we igazindi gachika tuka World Bank abantu bali bamanyita abandi bale korora nale okore membo gaiga serikali twali go interact na barabo bagante bimirimo yatanga siri World Bank enda otoroje bune advertisement yere na bo qualified emirimo bakambol nota kelita ngara bakani ngando state ndait lakini ende abasani bana bange twamanyene kurwa muino ngurwa ze skuru bagante bya ya apply utanga ngambo ni goko genda no genda onye goko genda go succeed igora agenda after 2 or 3 months kala apply nga apply mirimo ingeri ne ko interview gatatu mwali yankawe mirimo hiyo lidanga ngajaka as a regional advisor to the vice president of the World Bank. Then from there, ngajanga suka uche department ende na senior governance advisor in the vice presidency in charge of Caribbean and Latin America. Karakora na roake. Wasirende after miaka ebere wono maida mangana mange abantu ako kwanira kero jiri demonstration chaja 2024 wasaye na jenzi bate bota kwero nakorere nzi ayegas nabanta abange ntanyari kukwana kuziko kwekobara para ibeji kanisa nini abantu bakongakira gisimye kanali kojagande rusa kojana abantu no na ba bishop bekanza bakombolinga ngiutatagiri tukoja kwera na bakorere gazi ayigoroje kole buya isiko gali tukojandikaga anyway omweli oye toitebera ne family ane tio tosabe nyasaye atoro kienjera then I made a decision ninga tigangera nego janga kero mondo na wete so what tiganje se itoga Kenya elinde 19 ndwe yeselikiane zo konyensi yetu aona ira nayo ni nchiko kuwa na kuchime igoro ya mangana yobora ina na mange baadaye lakini ende ase kurukwa gachete ango mwaka oyo mbono abantu bange babere bagutora chinkwana chinyinge samangana wakore mirima serikali miaka 10 nabo igo ase bono kwabere omutegereri goso mwananchi wa kawaida for the last 10 years nabo igo ase bono na yora vacancy ito Titan by the way tinda kora mwaka urungira na ku World Bank my the contract ya ne ayro mutingu kyando mwaka oyo we wono mutingu ko komeneli motole tinda kwa na meeting eto to kurungira na uta kera igo na chitari kibere umutingu gatano acha kubulia bagusinga ikyara omuntu okubulia abantu bamino bagusiye baminto na omota gitemboli ekerogeki bando atenga egendo buli bono le lingo ngamali bagangende kutigeme linga bwate ekora nende wekangende design buronge maite to osalieze kwa rule ensebunere wekobeko maskani una abantu bakorokia maskani ngali bagangende beke notice kere notice kobeka meeting etato kyango kumenya kweni ebintu ngana kubeke notice rende kere notice yara kere gendo e contract yane ekamenya ko yaro mutinyo kyanda weekend tangani iko basically ne meeting na korange etatora tewe kurunchaga iga anyway this one kwa boligo ya NCA ita sere boniga egendo ndatewe so korro bwene sabantu baminto NCA ito gira sa kongu na inde aba na inchi baka waida abantu baka waida na baranyole mbali komanya
ikiara mang'ana y'obogambi na amakongo kumanya binto gochime buna bire irobora nyora abantu baito mbamanyiti oboene buna tore ensi yaito gera ase akongo tiango erese iga wese kogera chinyagitari boniga egento eke eserikali yarete korukisha ngeri gokora gasi rukuruncha ga naberera ng'emiting etato yoka kere wiki ogonyora omonto bachandegete twachire nyagitari biri teisaneti twakane nini uchigotegerera kera ase ebiruru ase okogenda amang'ana narai banto mbari kurwariwu program nere tobwateka twarenga serikali rina President Kenyatta linda mama yokonya abang'ina ekero bakogonkia tiyo yaitegasira abakori emirimo be serikali gose abakori emirimo ande yonsi Kenya ga workers bakori omoshara babwati bese kiara bakona tuchibese chienyomba bana tuchibese chie igende Kenya gitari omonto agokoroka ebesiri bwakumi abantu bakora egasi bagotara buna emerengari besa nchiyo chisemi omaite otubwate budget education na bere bunere terachenjira ase eng'encho chibesa chikoibwa gekogera chibesa chiri chikoenda ase chisukuru chia capitation abarimu bakoegwa ase day school konya twakerere program eri ya free day secondary education 22 mwaro cha serikali yaruseti ang'e chiri 10 bono January goika abaibori goika bakana chiri 9 na inde bono efisi yonsi ibie kamanye komuki ugoro no nyine sub county school echire chinke ngakero mwe buri akane almost 54,000 bono obokongu no gwekero kurigeri na bantu babwati mwana omo banyo kubwata abana babere gose batatu ogwake sabu no naye gwete bingaki omonto kawaida onrenka gaiga otugete ng'ombe yamo osota bwati no ng'ombe yemo obwata abana batatu gugane tianga chiri busarasini kwera abana bwe school January ngai chibese chiro chakoro amang'ano je bonus bono yichai kuruense tongwa bale mibeja mbana kuliere bonus yibali rumwako oyo ebintu ebyonsi bina amang'ana amange iga aoka borabuga settlement iga nyansiongo kana lingo minister security chombe kana soeto chali kubwinga tia 86 na 106 muting chombe ni jimboli and so on data muna chombe chali gosira ozimboli chali kuibu tugakora mang'ana yo bwibi twari kugenda emiting no ne tato no ne mboli no ne ng'ombe taraibu una baka bane ngonyora bante biga karongo taranga maite tuwe korozi no bweri chombe chali kurara izikabu bono abantu bande sikaganda jumuina atinjere chiakineni baja korara nyomba ne chombe monta gwate ng'ombe ya moze ng'ombe ya nyorire moli oyezibange na nyomba ikigero bwibi bwabero bonge abantu bachan dekire security esarigete njire ndembe ensi yaito igera sako na indiko by the way nyakundi tinda kwanira mang'anande nkwarire meli Mombasa agaria ebwate drugs ngayikire Mombasa yatene noro ebwate drugs njira teye meli ngani uneyera ikegaria anyite bwati abantu eze serikali bakoyegerera ikiagera chimeli kero chigoso enyanja chigochaga igoto bwate systems yobwate data emanyikanite nga meligete igebogoretie meligete gebol etaraikano ino godoka gari bwana kere meligo ikari bwate drugs chigoche goita abana baito iga wiketo ko muntu naleze serikali mumanyite nendo nyetamanyiti ngibata ko nyete buna twasiriri zitari na drugs zitwalenga serikali no karangi na renge chigo staff no na renge no uru we blew it up esa man so ekero bantu nya gukora bakung'ina bantu o maene mbulisi ito igera sako tinda atura mang'ana ya marimo y'abantu buna kuibwa se kwenda roroga nagenda musangerikana bamansai bakanangelinga chikora baka bamansai omaga kubwate miaka 73 agukwana mbako yeria mariga ng'amare maitaza kuirwa erire matega botende abamate baito abantu abatage baganete goserigwa kuruorora seng'encha banene batagitobori mobu n'engento batagitobori mobu neringa minerals no chirenzere earth baligerire mapwire chi mineral balore chi mineral chiro bone batete goseria abantu bataka kuruo bagende be title deed bairobori mobu abantu ense yaito igera asa kongu akongu mono muiso ndo twakoreta matemu kwaro chibuna chiri por chiri muna matemu akoibwa abana abalimu bale junior secondary twalikira abalimu 20,000 babeirororo bari on temporary arrangement bagwakano stipend ndulugo biboko ba confirm nerie kero tokore bintu ebyo abarayi be serikali no bara mwarabu na gusiga bagonjoka na gusiga ne chindege ngane chibesa bako abantu ne mechere ngine empowerment
empowerment nero etane tiko mwana chisemi agende skulu asome opunguze abaiboli musigo so that abana babebo kogende skulu batwara amasomo ba succeed ene no kuburukania abantu abarayi baito ase serikali nindi goika inje botambe buna maite tindi korama abantu yengoteba abarayi aba tigato basikikia n'abantu baminto bale nindi emirimo babwate ntogoteba nga muraita yoto chorire nesa emirimo babwate maybe sababu nero nyasaye njete banyitwale lakini bono twasomere sababu nga inga buneri asoro kira abantu balere to mu ruoti abaisraeli nga to mu ruoti nyasaye jiko bakani nga mutarenge wanja mutegerere abantu bane abangochora babagambere wakana nge tutagete ko buna abahamate baito bale na ntutwaro mu ruoti buna bali bande bale nyasaye kabatebisolo ibono bona Kenya yabete igo ekai gusolo nero bono ukaranzire taba Kenya uko bagendi kweli kweli bia mana mheshimiwa Matiang'i wachagete program ya CBC tiatuchakira mangana chisemi to kega no wakwadere somweli na baikerenga kino kiarenge CBC asebunere bono abantu baborire amaswali babeire bakolalamika nabo yatakire egendera se bunegendera tobono ya egento kiabire kebe ase enchire serikali ya implementary program nyakundi ese serikali egento iko social sector yani chi sector jiri serikali chi economy chiko kuna ubugima bwo mwananchi bwa kawaida social sector afya, that is health, chisemi second ejina jiri important oja mangana yanda welfare unaona registration of birth and death administrative business unaona registering people ID cards, passports and so on ebine bibintu biko kuno mwananchi immediately serikali ende yonsi asense iyongo tebia abantu na nengo temande kwereza eseki usibu ya kabisa social sector igenga mune cockpit ya sendege ikiagara ali sendege ko gende liwali se pilot yo karanza ime pilot te kumoko ejikunywa maruguji maega usejikunywe chaega ali nabantu usejikuga ikiagara igalia umuntu uri okugendia ndega ise kumoke kuruoro ndege na bera akenze uzigenda no class ni kitabantu social sectors chie country buna ono chisemi na afya na wachinga buna cockpit ndege serikali ekero ya chakite transition go implement le curriculum enya competence based curriculum bono wanye chenjire ko competence based education fine igo ya gwenete na inde ge gwenete serikali ngima eve mobilized kere gente serikali yokora in every sector ke point towards that ko support a curriculum will be successful how first of all to get budget across the ministries ngento kitora nyalgo stand you see like now kato twale ngo mfano kato twale ngo reform the security sector na president Kenyatta twanyole tenge ngento keto chande te Kenya ga in the security sector nelinga yana koba improved goze yana koba overhauled for over 30 years to ga decide bone to come mainstream security yoka across the ministries chons so that to boli kre ministry esoko nyora chibas chiri tatakeri urgently ko genda kokore miremo chigenda in the security sector so that try transform immediately because to go stabilize security then we are able to move forward na competence based curriculum was a competence based education should have also been mainstream like that enormo pango itolengi oligere kere ministry toligere resources digitally urgent we move them that way asande some sectors che country chanyala konya the education sector to move forward for example prison service nebwata babundi nebwata masons nini bakwagacha go support that infrastructural growth yensemo education again dororo toligere the training component yo training abalimu and so on we mop up bunaba usi abasongo baratewe you mop up funds across the budget lines so that you support the competence based curriculum omanyeko samon chi department Jones BG education TSC enyene Institute of Curriculum Development bichinde chiko support baka supported by partners when on semester and every you mobilize all these institutions to focus on the implementation of the new curriculum eibone ko garanga kila litu ko buno koboka you are assessing the curriculum buno ko gende step ase elinde o make sure nga mamochande once gaps chinde chons chiroro are being addressed as you go along
abangwana bekero basoete serikali kiro muntu gachagete mang'ana uyu gusakora gujia uyu gusakora gujaria uyu kurieke uyu gukora gujia bono boka abanyene no banyoro baboli boka abanyene bali barese serikali no bali barese ministry nona alinge ministry eli no ngonyora abantu kurukira lituko ngonyore para abantu babisa begisemi abantu babisa batiesi no nyini njengo kumi kiro muntu basically ni nduru wakukura na kitoja wakoraga muntu bulire omusangerekano bakurangirirwa omusangerekano ngwaroje karwa ojenji a process yo gwakana yo support university ese bakugenda a president urangiria abantu ujike ICC nango jiko kwana reformula ya yo fund university education baikororo nere bwiko gukwana throughout onda yo gukwana ojiko boli guri swali no mo PS ta kweraniri no mo minister ta kweraniri onda tayo manyite program ine ere bwiko nyemanyite. How does that work? Ne ya competence based education na berigo yani abantu batari ko karanza no nyine se bakaranza boka banyene ikere a transition nyakundi tiango tebi ochake gente kinyia lero buna bono tebe ngane gente kinyia wachaka no nyine gali ochaka gendi gali enye eliko nyota liko gendi emanyo ne roko egunga I nere yokubwati gali na beko operated diga igokobero okubwati gente hatua kwa hatua nende kwaba ahead kwaba umwaka yomo gusebere bosyo obwata abantu kanga abantu bali ministry education bakolega se muyoka in the department assessing ngakitoko move esa mangana ya competence based education ba totala ika ebintu tojo koro mwaka goja umwaka oyo twakorera assessment twarosiri report twarorere gaps chire we working on them until twakorera system ipakere se wenete goikera so that to correct a mistake as we go then we perfect it lakini wono abangwana aba omupango obo ikero ukaranza na barabu umo minister ko yano musangerekano otebino na abarimu ba principal nga no nyini njege ndeke mbono nda tuke so manke manye so ngobono le suppose ko abantu ikera you see mwage no musangerekano anyorera abantu abange umaite sector ne rona alenge ayaba abantu twalinga na ro school abange professors yabane ngo baboli abande vice chancellors ba na barabu ba konte mangana yo na bolitio yomo igenteki mo wakana abana a formula yo kwakana abana be university bezo so kwakana abana be university fees. How did you get here? Ngakimwegete ande ngoma ite twarangere tundu state as a meeting to akaranzoro umontoro amwego kwanet na no mo PS ya kato mo boli kato to so ko state as to mo PS na ata na dala nyi understand mbona ata ko nyoso so emechando no borai. That is where the problem is. Okay. Yeah. There was a task force Vegetwe working task force ko rigele mangana yega ko review ngaki ko implemented and actually succeed. Two things. Do you think as a inchiratore ne succeed as ko reform a sector yexem? First of all, tiale around the guys abantu amanya. Ekarona ruete serikali actually meeting yo mwelio ya kabere kiara karo president yere to bogambi ntu atwalde the meeting isato I think nere meeting intangani nche nere no mo PS o security ori amana ntanyali watu raga kiara ina mana confidential then a cabinet meeting ikale tabwa the cabinet he had been sworn in so we had to stay on mpaka tu ale cabinet kiara a cabinet we gave instead take ororo to make decisions. Yes. Then a meeting ya kabere ine royo mweli bona attended the cabinet kala to chiko soka ngachiko motevirende asama skani mugambi nje bono ko endande na inde nata iteko kwenda out of the country na with appointment ya mangana family karonda era negocha na boko nyoro musangerekano rute jo twara bo mweli ne cabinet tinjo batrende niwe koranga na to kwana akandenga igendonta to kubolia kamoneke ngochiko chorande Kipsang ko yandara jora PS dara jora minister that time lakini akanga tolere bwe ko monyene ngochiko chorande Kipsang abe PS education mwa colleagues na Kipsang mwaita mangana ye kalikra mwenye na kiregento ntagete bache bakoboli igo hayo to mind ko ba ideas ekarwa cha okoboli ya Kipsang cha okoboli ko regenteke ngamatebya mine neze ane onye no kurwa maoni kozo kurwa whatever experience I have no problem because no Kenya lakini njono we can tara no monton tari serikali onye na maoni I have no problem. Yes. Then mo PS ndo akorde gazne Kipsang
kerba boliti nje na motebetiga kera boliti kure mangani task force ngoma de nale nko ba injaye nale ko te ko advise president ta ko si task force why mwajire serikali ya wanyia mo minister no munyia mo president no mo yesa mangala na inu mwezi na baiya mmanye ujakere task force nduraji na tochaka mo manyenga mo settle down in ministry aba antombara al Kenya Institute of Curriculum Development who worked on this. You know this task force and the work that we have done before Gocha, because I was part of the ministry before Magawa came in na Amina Mohammed. Kama the inches okora kwane alenge mo settle down completely. Mo to some sort of assessment first. Kiaro maite to solve problem mo tamanyiti. Okay. Kiano no monyakita ta ko iko acha ke no ke Kenya kitari acha ko beta chizindari. Kiran kama yite problem. So kama tevi tiga assessment mo call some sort of assessment. Kama ngani president ya sangiri munale campaign and so on, that's one thing. Lakini kora assessment mo manyo cha decide kanga nyemo ko beke task force what terms of reference would they have and so on. Bakana ngaya ngi president ma ta ta ngi campaign nga promises Kenya zinga go review ali into and so on. Finally, can I report anyway? Long story short, yes, I couldn't go even to 10 pages. You can see clearly any mistake. Ekera bona enga buna kwa imugiri bandage ne bintu binde biraka kwa tumbire on top of igendo kende. Bona ekuchi confusion ijoro jibabwade jine na ojiri wele tabu. Onye ndiri bintu biko koruno mochoko na gingo tebera nge mechande yense ito no borai. Talinga na bantu bawole twa colleagues. No borai. So unless attitude ye change ye eso borai so that abantu bakaranzense buronge to bategererane n'abantu bali bwate expertise go bwate experience yo akole bintu yete baye buli babikole. I don't think ngitora gendere ngenje kabiri. Okay. Do you think you succeed as at Eruturi? It depends. You see, my day serikali ngokora jira mamojo kera serikali jiko bara una monya bantu ekere serikali akorera mamojo se ndugie police bune gigeji semi na beko wa honest tebe nga yaya igende gendoro je tu akagete mbuye tu ala kora mamojo nalega tu akorera assessment tu nyodo nto bwate obolemeru ga wono tu anachire kina toka na isigente ke buyake na ende to eri bagatomente ebine bito bikole. Then Nabego succeed. The implementation of this curriculum will succeed only if there is focused leadership. Abantu batagete go succeed. Abantu bamaite ko legacy na inda abantu bamanyite ko tegererana na abandi. Kobeko mokia na korae gento buya na geragere succeed. Okay. Lakini onye ite iyo tindo jibinera succeed kere binde biology biko korwe bikori bakora ba transfer chiveza uji sukuru jitali existent bago ugendo kirtu ajagede na World Bank kia National Education Information Management System kwenye to ikire system to zero okoro most 3/4 ya bana toko akero mwane namba ya ere unique no eno lio primary class 1 so that again ni namba hiyo kambake university alego tokonye to manyanga onye to transfer wa chibeza kunyansio ko secondary school eto abana baro mbanga niga nyo to transfer chibeza kunyambalia abana baro mbanga niga serikali yeye kare acha igaruzi gendekyo na keko yarabona kare ba transfer chibeza uji school jine merenga jitayo bono chibeza chons jigo sere ko chingole chonsime ngese kangana jigwena to ko manage ko support ya mangana to ko junior and secondary teachers kangana jigo prepare capitation and so on. Then you see togon te vinyakundi nga omonto transfer chibeza uchi school etali existent onye kwa yode na mamoja lenge school etali existent nga kyota ko gende so monto yo kwa irete chibeza uchi ikuruo ose momo bwate. Yes. Serikali atote nga ba transfer chibeza uchi school etali existent fine ngo irete chibeza echo nga ichajete na babwate investigation arms na babwate financial reporting services na babwate DCI na kabatara agenda account ye bank watawenye account ye etwanyetwe na monto kete na skuru kete toka transfer ajibesa kujo bono ngobata ketaenda kwa legacy na nyakundi Waziri Mheshimiwa Matangi mbia mnase ngani I think
mangana CBC university funding you started echi function chinge tukatwara university funding tuwate help tuwate chinzo nyinge. Is it possible to have this chikasi chikakora mirimo chonse asobwamo ose they are functional as bona chire chentity chabo chinyana? You know, I can give you one word: coordination. And I think Minister of Internal Security and the coordination of national government. My role was coordination. Umaite, you know, Nyakundi na no mobero. Amoka avere nyiri ngo nyareka no komo okugenda ucha no konde okugenda ucha. You can't function. You no mobero to function. No koru kwa komo okugenda uchibusi kondo okugenda uchimaika. You can't function. Eserikali we keep it coordinated. These institutions zizokuwa na chonzi kuna wono university funding, help and so on. It's coordination. Na no kuliga linga ki ngai functions are duplicated. Na keko ya unane kalongonya ukwa na Kenya iskangu babol chikura enko batebi. Kamura anchaba antwa minte kura tene. Ntoka nitima chiko maiya. Na ntoka niti institution jinde chi nya to chikorozi. We have enough. Imechanda ya ito no borai and management. Let us sort that out. To coordinate institution ejiboronge. You see abantu abonzi ipi na abantu baroro. Uma yedinya kundi na ndi na zote Ministry of Education 2015. Ekeroba akalero bundu bolibonzi boko iba matemu kiango and so on. Those institutions are present. They are still there. Na ruro several years back. Amatemu tari petu muizon. Daganda koibo. So the difference no borai. N'abantu abonzi bize ko barangeri Kenya iga you see umaite again tekenene na ndo send work na to bwate n'abantu ba Kenya ntwe nelinge to bwate ense esa abantu basomete mono na inda abantu bari exposed to bwate experience na amba ibere to bwate ense esa abantu banjete ense yabo aba Kenya banjite ko kolegas ndi banjite ko kolera ense yabe guys emechando no borai kubeka abantu amo ekiara dina jetu choko azi ninje na lengo moya bweka basically no mo PS olengo no li olengo akaro bali ko ba the previous year. So no korangeria bantu monzi then you walk with them step by step ngeko era to kolegende ngeko era to igende ko salikaiga then you find solutions mwali genjira yo okonya abantu na kokolekazi ko focus thing na abantu okonya lakini umaide you see to kolegas kusakura along the way inongegasi abona yorojinga kwaitere mirimo nge unawana bagambia babanda bangwa nabo okoranga emirimo yabe menene no gusakulense eyende ya serikali okorera abantegazi no gwetera bagwetera baetero bagenda ujizo baganda ujusakora na keko to bwate mechandi to bwate boniga. Okay. I think ngana education into ntonyera ni badai. It's good to those case security. Especially iga story iga Borabu ke kosenker mwaro seti kialenge kuregele mangana yobu wetugo as a department abantu abakaba scale down abantu bakarusi war oseke kakyani wasobole ndwaye nkiura tebe kirumo cyane munene asobole ndwense ito ya Kenya because mwa tebete ay karkwani ngumura no muske uru Kenyatta mukatabanga chumo ko remirimo ko resto security assessment ya no thrift ose baringo gali nitsimo chili chense ya Kenya. But let's talk about kisi usubusiga iga Omai teke ngai tuwago bere tuchi again to get security by the way nende kundi omaite esa historia ya Kenya ko 1963 ninja na kolere mirimo security uno mo minister longest miaka 5 nemetinge bere. You know, security no go pay attention kerali tuko gore chando yense go pay attention kerali tuko chando yense na komanyanga ki ngendo kike chande tabanto ko sengendo ki kerobo kongwa security nambe yemo ko sikabanto ba gore ga security ko bategerera kigara you see abazigari abari trained bonzi na abana abazigari ba kawaida na abana abajeshi n'abantu bande na bama nyitamangana security na nimba bwate binte binge bako korabu na bako ba trained na bako banga okaranza na barabu boro kya maskani no nyino ko manage bintu byabo for example manage promotion na keregendo to baisa ko interfere na barabu yani yali so tali kweso ya otebenganda ko promote nyakundi kya no musani one and so on and so forth.
elinda abantu batwara omoyo bwo okora egasi kegari go basigete kero bagotebie gento bakogokana nobo mu minister bakogokani kwabo bori nase kiorengereti go bakoereza chisababu ekero kwabasikire buna bana jirekina na inde bana jirekina buya nambe yemo abantu bakanyora omoyo bwo okora egasi namba ibere chibesa chikwenda security chisikwe kero maeta sengenje ya confidential procurement security maete binte bingi bikugorwa isiko ya tendering ya serikali abantu abange bagoteka advantage y'endekyo bachigosakora chibesa cha security kurwa abantu ba security bono bachikoleta abasani babokora chitenda and so on omweri oye abantu ba security ebifa biri bakorera egasi byabura ikiera muna kero twirite bogambie kana asete interior kana nyorete ngai bakugora vest ili bullet proof yemo omuntu aire tendo omuntu mokora ngago supply vest yemo ya bullet proof for $900 ekero twagambite n'abantu bandi ba serikali na government basis tokwa n'abantu bandi tukanyora kiringa iye vest ko $90 okonirie serikali ya Kenya $900 tukamoseri tukachake system inya egokorera oboene nkibintu bya security biko procured keregendo so that abasikali n'abantu ba security banyore bifaa bakanitio kolegas finally otari kworoki mapendeleo ekeregendo kiana jire kina na abasikali bajire bagotebiringa ama mojonarega watie kene gokora kurusia mamocha yoro ekiara yusi gana kulinya kundi oratoka no monto maneno ro security monto no bogulinya sole kuria oirenya sole mpaka Nairobi lakini asenge njama ite kazi ni yao gendo liye kazi ni yao omashiringi milioni 1 manya eno ngwanile mu minister monte mongere jibeze jeira arambe ona kwere jibeze ngenje kabiri nunyale kumani abantu ba security you can't so ikobo monto okorere kene na ndo le farm otebe gende kikere igatia kebeiga magana kuja kumanyikana ngati tuchume ne kazi diane kiango that does not exist inere okonya finally kubwatirichi ligose selire pako mweli oye lichibu litoke umaite style yebo ntokora magana siasa na security you know ngabono abantu bakora mamojo nabagusiboka egesa gwikengeli ko karama mojo umaite gesa gukyo mundo omoibi igage koroku omoibi abantu abayibi moibi tabu atigesa kora tengo no mugusi goze no mosigizi goze no momansa goze ngesa gukyari omonto omoibi no moibi period akartu achageta magani yo kumunyokia abayibi gas yansiongo nduo tuwaeta basikali farm instructions omonto moko nyoro kweba jombe tago to devinga ngeza kukyari kera monto moibi ngeza kukyari neka mugyoka na neka na twate mesange kano gali mupaka nabagaka bali bamwe ali babomenti n'abantu abandi nabo nabatebetigo umatekero ko gende nginje kabiringa muneyo igeko gera abantu batwara okwegena na bali bakore gazi security batwara omoyo igeko gera bagoje goje soli no muntu manne mambi bagatemwe nyakundi nakore tama mocho tuliko kukiranga nyakundi ne kazi ni anane nganya kundi no musani onale nganya kundi kone rwara sengjaro muzi no koko tebia abantu tubwatiri gozo mpaka toikestiri gozo lire tomanye ngoli korete tolisota out egendo kyo mwelio tokarosi kwerende egikozi ikiaro maite kazi ende newento ko corona abantu very specialized training bago focus bago spend just a jaboro special service unit igere supposed to follow emechando gete yo bwalivu mpaka banyore unaona ka twale gochakoliye nyasole na jagete koliye nyasole ko ganda jiskuru and everything else no twanyore tengenya zole ye ku Tanzania ese abantu gete bakare ko nyasole ku Tanzania yaje yetu yaso Hispania abantu gitemba robo bwato bosani abande no nese security sector bago itia elinde nyazole ya dekia na kulia basikali nga Kenya zole haru kuria ejikoni ukiambu katiga ji road block ile nga ya itira and so on ukatubwa atiri kose ili mpaka litoke tokanyora abantu bande bali involved na basikali kababwata abande bakaputu abande banejera bali nabo obokongo boko kambugo paka buiko mwelio wono abangwana aba lero na chakiri kuwa basikali bagateba mbabwati maguta yejigali in fact batebekera basikali maguta mbabwati maguta ekarna linga igerusa limonga nyana baka baseitoga and stock self tu abegete ngumbuga alia ngobaboli gajimuchie kingo chombe jikobwa no yiga igachikali tu arweta chinyia nga yiga alia chete omozi bidi gachete ne gali sobo kericho 7 days taraira na gocha igakali utarane gali ya polisi chikali jiri omaite tu alenge hired services ochibwate tracker
no taka ko check ko police headquarters na boko boli inspector general nganjeke lingi gali mo CBD okaroka ngayire ako check ko rugali ata bingo mo CBD okaroka ka regana nkiamo kamare e bar na be kworo kinga nkiamo kamajire timo zenge ndingo karakere gazi matuka ikiara yusenye ke okore gazi nya bakubwa baro bako bwatia ngakio muntu aratoke umukubwa wa polisi ujire ne gali ya polisi usenzo bagenda uzembo machoke uzembo tende uzenkiri cyo usenga yakachete 7 days ni station yaige suppose ko basekete bono ekazi nawe yazalikire iko mpaka yikire security bono yazalikire abantu baito chandegete omwali yegende kinyakundi no borai. Okay, that's all. Mwaso watatie problem ya lenge Mount Elgon. How difficult is it to solve a problem buna ile ngike mwakola Mount Elgon kalenge tofauti as compared to ichise mochilichese noko gendo ro by the way na nao tebia buna ngiro teli tukeli megalo to wate mechande ya Mount Elgon otuwa jeto ro no mo inspector general police dining na Boynet Osia regional commissioner that time nani ngetijo lenge kianda nalo lenge county commissioner ya Bungoma that time tokatwale mesange kanoli tukoli in fact after incident area na nina anajite kinezo korra kwa nenga kianda tigabe promoted ya regional commissioner kianda nalo cheno mo county commissioner Bungoma monto ina very intelligent na nama itega sia okora tokaboli tukoli kimembere utotwera toko genda ji village gali abayibale gocha bayibira abantu chibunda barepwa abangina gali and so on ikalo toko boli gocha tukaranzanze na assistant chief na ba chief na bantu bande omaine nyakundi obo maine bolinga ki toteba ni obo maine let us be honest with each other toko ntebingi problem nebe nyamasibi gorogali tobwa to mo assistant chief mo chief abazikali no bali kiro monto manyiko ikorra banta bonzi pante bingamba manyitingi kiabete what nonsense is that honestly. Okay, Ingazi kibako kora obantu bagende gali bakwibira abantu bakachibunda omanyiko ko montante so I told abachief bali bonzi na assistant chief mwezi mukaranzeka muruzi uniform ne ground mo bekenze gusemontebi abantu abangayibakuru toji kubwati ngora twanyora actually ni system mondo na karo zono yo police o na karo oseno mo chibwe toyomo obwato boiri n'abantu geto bako ibe bintu kuruga bachikonia abande buganda bayikolesinga n'abaganda bali batama bagotambuka mpaka bagenda bachi bakore ibintu ebi na end after wiki bero zesa to baralekana no bara around ike jijiki ngatebye basikali na ino otori no mo inspector general n'abantu bande abantu abeto ko bali nintu ya serikali abininye serikali geto ete nintu bwati chibunduki abantu abe bagwakane code nakibara akore bachandike batali kurara toko na kubugi morolinza ngani nto abantu abanene to wake ruchi saruti so I told them ojibu no mondoli county commissioner abajibu abonsi ibi ba screen assistant jibu onde wenzi na ojibu onde wenzi involved ya mangana ya akwende abazikali aba change bantu baberega for a very long time bagende to beka abantu bara to kabwata abayibi ngenje kabire yo in fact ngende ke Mount Elgon mpaka one thing is ngia itekera na it quiet completely it really got quiet. Finally asamangana yobolendi nkiyokolengeta kirokolekana differently so that Kenyans can be nini because na karole sema gutana yao na baraibande ba unionist opposition which will be coming back later mugo kwana about the policies chabere taken to address mangana security. Of course you've addressed the issue president Ekotebanga monto mwakalisa shokoro ndilia kanyeke tuponyana kwamba tukubwata and there policies nchiro chabere chitali chingia asoborai usichasa lili sector education which maybe warakonyora leba goranya rukuchigere boye nyakundi montesi komboli zwele libonga nkige tangani kwenda ko Kenya ga ujinjubo kumabwito first of all totaraja kama ana policies osekende to jinji style yo borai wense omanye nyakundi to kani abantu batie kunyo maruko menyetero to jana korandilia abantu ngaki utenne gali gotindete utali kunyara gotenna igoko nya goengecha odebe abantu ngamo basa kunyo marungo cha kubaitale elia ebwe ko manyene gotindete pi to imanyite no kwemanya to kani abantu batie ko lebinto ko korakera lituko abara ibense abara ibe serikali mbako nyara ukani abananji go sabantu bandi batie ko lebinto bako kora barabuka abanyene obora iye bogo chaka first of all kuruguru ga alia obisi president n'abantu bali bali cabinet n'aba minister
n'abantu bali gorogaria buna ba minister igekugera no system no decision chiko made botambe ng'anki ense korawa na ense ng'anki kogendera bono togotwara abakubwa be serikali na bagosa kolense ng'aki orakania abantu baza kolense abakubwa be serikali nabo aboro batari okora emirimo yabo omanya ng'aki omokori emirimo kawaida omonto okarensa ari gose ne county akare gose no omonto oreregistra ko abantu ebibande gose passport ng'aki acha koboka mambia agende emirimo ayebweka tori kogenda emirimo ayebweka ebinto gotebia abantu egente kerero mambi kwa batebieke mambi ndi kwa batebieke mechando yitu na ichakire tabu tutaragenda chipolisi ritangani ekiere ense bune family gose bune gesaku bune kendi gyonzi nonye bune kanisa igekogambirwa na indi igekurawa na indi yaba organized boronge otherwise onye iteligo chikokorekana binto mbiko endera boronge chipolisi na bora twali chipolisi chingia by the way orosi mepange mia bunora orosi mepange mia onye merobeliteyo yoko mane chebintu ebiboronge abantu bakokaranzanse babanga amang'ana na indi bakwana ebinto byekene elinda abantu babegena abantu berwa okora ensemo yaba so kwagachense kende ngekoba so umanye gocha bone chi policy umanye njidito je egente kenene eserikali yakorire in terms of policy nende by the way mbaga ndi okora kende gyonzi kenene ekigerezo okorero mane ese ite situale estole boarding ekuru estwale nge independence ese yetu yazukira sa tambe egasi omwaka kebaki akorete mune president egasi Uhuru akorete mune president eyonsi ipina we arositi foundation ngiya yokomane chiense okorranga nabo tugwene tokogenda busio boko ngubonde bwensi botayo egendo keborete nkelinga ebinde bono bagocha batuboka gose bagotabuboka muntu agotabuboka bono mambio teba bono tochenjie system nyoko management onotara mupango onotama itingego chikoba baikasegete no babuli barabuka abanyene nkibono magokorera egendeke yasinya egendeke yasha Kenya gitari umanye nyakundi abakenya abangemba banyitiga ekero twachagete reforms cha National Hospital Insurance Fund twalenga serikali na President Kenyatta twachagete okora reforms na World Bank ngakitoko reform bono World Bank geshangaite eba serikali yemugeto mambie yemega tebanga bono tuchenji togenda sha kere gendo gekasira nonye barabuka abanyene no babuli iswali ele kera mo minister ne bwenzi ka wente kuligere chikamera je TV gate yo Kenya ngendo kiko okoreze ministry yao na indi nkeko eroko ekora why are you doing it bono no babuli kero ko babuli ngendo kike mwaje njito ko National Hospital Insurance Fund mukagenda sha why are you doing it maliko koereza tuliko yunga konyoro liti buronge kwamenya ko ende ground kwanyora no yini implementation mbali nge tayari ko implement ngenteke obo tutu kwanu obo ichire ko ruga mpaka Nairobi kila soko nyora bakoli mino be serikali ngo complain bali abande promotions igo bantu babere promoted igoro yobogesaku tali buna bakole mirimo omoyo bo okole mirimo esa bakole mirimo be serikali abande okule bono how will you provide services ekiagara ji policy tota abune ekigende gyasha bune ekigya universe funding always jukweboli nkiyeko garegende gyajagite in place we were doing very well the way we were kanga naende gotokoeresa abantu togende na barabu step by step hatua kwa hatua tele utaboka buna bono tokanzega utaboka tenga ono chakera mambia abantu bonzi Kenya ga muchago simeka manyagwali naende abandi ngozimeka bali konye bituma abandi ngozimeka bali myoga abandi ngozimeka bali mburonge bali togo chakarendo tuye ngora naye obe tayari ko implement egende kyota tokarna manyagwali bali ogote barabu understand and so on and so forth emechando yabagambia batubwate boniga ni style yo gutabuka yani kiregendo gokoru no gutabuka mupanga toyo kene nkeyo no bolimo bonge maidegero gutabuka gwakara kene yonzo bono kuna ko ngaina ngainereliga kwa ngainerelieke kwa tebeke bindo bitali kwa adabu no chiko birigere limbili kwa adabu nkore kase ke tene boli ngaki abangwana abamba bwato morobel boko kamberense boli einere mejano njendoje na ende egente getangani kiwent korosi kwa gosto wende go fix serikali first of all no kwere ni tradition yo manage country serikali ebwangu ne serikali ekubangwa aba minister bakolegas na wente bakolegas aba PS ba uli ba bakolegas aba county commissioner aba chief aba assistant chief buna wane kero konyoro kwa na aba chief na aba assistant chief abange bakuro moyo mwete ko batu balenge security allowance ritu balenga serikali umujibu utara no muri umubuko osoka tenga tabwa tone karatasi ala kulikere liruwe etwale ko aba chief security allowance
balibanda bachifu balinga chinse mo chinkongu kwenye twajako bachi pigipigi bakujira bakuzumbuka and so on ebintu byonsi pi obyarusi bworo abantu nkibona barakora emirimo insaka musanze zunejo inene mejando y'ubugambi ubu jukwaa la usalama loteka jukwaa la usalama ngezinaza abantu bakomerana kulia mangano emini kulia mangana kumerana murakaranzo mutenze mulia mangana ko mamba mugoroba ngiya kokonya na indi inene kezi kanda kubuli umaiteke nteke nga jukwaa la usalama egaki kandebe ngakina boranya linki abwate birengerero byo kora kende do you actually need it ngeka ne iriboli egekora you see a system to bwate Kenya security get the most elaborate you can find anywhere ugo chakera by the way ngotebi nyakundio minto ugo chakera nyumba 10 n'abatulete also my assistant chief also is a chief organize deputy county commissioner organize county commissioner a system wera ini yeye na ndibona nyasao tokonyire ojina ndiko devolution yecha twajake utwara also ward administrators abantu bande barona ndeba kwente kokonye system yo gather information the security is very simple in my view is a system ya komanyangi kendre tase na ndi ngi odi negende kyo the umonta security leave let Eldoret one time did you chase weka a security leave let at 4 a.m. in the morning how to tell leave letting abantu banganye kuruwe SMAP estate by 7 o'clock in the morning by 7 we already knew na into jake gulio Mondoi by 9 o'clock Mondoi was in police custody aseki leave let na ya rekanete iga Mondoi nyumba 10 otebigu leave let ya rekanaga za 11 montabu ate and so on Mondoi nyumba 10 wakira assistant jibwesini igase iteke nyoreke leave let ya za kiletwa igana mojibo kwanire no mochief mo assistant jibo kwanire no mochief nile kara kwa no mochief erwe ko manyene oborangeri abantu bali nyumba 10 bachire koliya abantu eribwere tengo etangari kia eta nini I'm telling you by saa 3 ya mambi we already had the person in custody kile nyumba yo mochief ya sambe twe moro linali ngo minister interior I was there at 7:20 in the morning ekero mochief itente twe na bakora nyeri mondo bwato getukuru kingongo by mistake or misuse the presidential pardon. I was in the chief's home before they made breakfast. When I knew the matter, omong no rio moboraka na monyore to batara rosie chai sambiri. Ikera na tewetu endo kamanyanga omochibo ja hoitwa na ntoze kwa aba arivuli bagari okole binte bikori unebyo. Ngoja gutwara bale obolemu bacha kwangaisha abantu kera goito mochibu iyo ja kwa obolemu ujiko chanda bana inji. I was there. Okay. By 8 o'clock. So na serikali yo korugo. Na boto atwale jukwaa la usalama. Umaita mangana yo koteba nji story. Na boto karanza nzio mote. To teba nji story koruma nji story na chegas. Kwa negoro ya mangano borai. I think gato kwa na mangano ya governance uso borai. Kwa negoro ya mangano borai obobe botaliko agenda senchirengia. You also made mistakes na serikali kero mwalengaro. Where do you think woniga orai borobe wetani because na ino mwa mocheti we mangana igoro yoborendi mangana igoro yebintu policy chine mwetete ngiye ko rote manga boni gere we wetani we kero mwalengaro. You see ne kerengo nyakundio minto geko gara moraita ya sense honestly tinga rezo muntu nalenze 100% perfect no ina mandota ku system ku America ku wai Uingereza muntu tayenze 100% perfect ora tevenga ora yubo 100% perfect again to go be tabauti ne kerengo kiama mocho kose kerengo kyo karabuya kose kerengo kyo goitabira mamocho kero gwakorera mamocho no kose kerengo kyo kwana n'abantu bali bakorawa ikigara butambe nagingo tebera ng'emechande menge is attitude kutwara liba okwana abantu bali bakorawa nena bago cha sol bago tebi ayana mamocho no ni mwera na ujali mwe bolinga ki igenteke na kibono kiabaiga puna mono tengo tebi nyakundi ndutwe ka banyene serikali ya Jubilee ekero president yeito
deputy president oibono le president bale u campaign in 2012 but they were a laptop for schools program kero mwana nanyo laptop and so on talibo nduji through laptop wecho egeko gara otwa chite ko nyore kero to wa access program iko genda to cha nyora actually the intention was very good, the timing was wrong, the planning was inadequate, and the resources were inadequate. So what is the best way of going about it? Let us revise this approach. Ikiara libagali watanga nto ekero mwane laptop asande some parts of the country njibu at broadband internet will be a problem to go stima teyo chukuru chinde ngakiwaje operate laptop which it was actually termed as a scandal. We tried. No, it wasn't a scandal. It was an inadequate implementation program, and it was inadequate because of those challenges, Jones. Ekatoa realize tigo na kiko era serikali ya jaget ko invest heavily in rural electrification. Kwere stima SH skuru ko connect chi skuru to jago tewanga that connectivity program to make sure ngeke to ko beke stima in any village a school is given priority care. That is how our program for computerization is going to succeed. Yes. Toka jonranga again tokende no we expand. Again tokende no we expand broadband. Toka jake program ya kabere ya national optic fiber to move broadband capability across the country so that then abantu can access internet easily or they are able to go digital. So even though the conditions that were not sufficient to implement the laptop program, we made sure they are now available. In any case, actually, one other gap was Nakura implement the laptop program onye tubuga digital content konyantora that digital content. Then gekara tu achete bono go focus digitalization of content and curriculum for Kenya Institute of Curriculum Development. In other words, you see, the bora jake policy ingia with the good intentions. Unaona ile ya jake tu na TNA na URP in 2012 during the campaign Uhuru na Ruto bale campaigning one laptop for schools program. Yes. Very good. But take a look at the implementation problem when it encounters certain challenges. Ekroro monto zekero mubwato bora iboko ligereria obogi mabwa and so on. Na bokwera you step back and say no again deke na kinda akorenga achieve my objective. I go the other way. Ama mocho no jake into the conditions are inadequate. I wake up manyene to what you are doing. Ebi ndongo osumbu akere abantu bo baende to kura jinduru ga iganga gendegi ashangeri okaragazi lakini go bomiti bigotipa totaitukera na mayota benga no gente kanga wane to akerigereri bia tomanye go sento konya abantu baito. Okay. Onyina mangana housing egente ke no ni ndutu agatemete ke rutu arenga serikali tukakora fika tukarigeri tukanyona actually probably we will be better with a voluntary contribution scheme. Diba dio make it compulsory abantu baka nchibesa and so on and so forth. Then tukachaka with that device of experts Tetoligenje to kwana with circles now and the back mobilize resources to see was then to check a system you okora enhancement of housing in the country. Na boko ligendo you have started implementing something gebwate mechando you step back and look at it and say yende ke koreka na gebwate mechando tetoligenje to revise. That is where the problem is. Ababono no ko kenelio kabosio especially kele gendo ya jagre ke ya eso korra ne chibesa bata ke korosi kasi yabo no so na kusakora. So are you saying housing in the project India? No, it isn't. Abantu njire ba ukora. Ngiyuko na jiru chibeza je nyomba, utaligo jikomenya, utaligo jikurara, utaligo jikutwara. I mean, why? That is why in the model to which we wanted to settle on is the voluntary model, voluntary contribution, where ayuli utagite nyomba nyekora mokole mwe serikali kusonye kole mokole mwe private sector, where register says scheme is all na chibeza, chiko chikoenda up in you getting a house. Onye tutagite nyomba nyakundi ngiyuko na jiru chibeza, to no agaje nyomba ya usuneka. Sasa takwenda kwa gaje suneka. Onye kodete kupange bintu byao, ojinyansi yongo gaiga, ochikwa gaje nyomba yao, otogo chwa gaje nyomba yao Zimbabwe. Ngiyuko na jiru chibeza nyomba tali ojikomenya. Waziri mangana mangete tukwande goro ya mangano borai. Your leadership as a borai wense abantu ngotabalenga kwalenga mu waziri bw'ikinguru kinene
kwalenga no burai bwense. Is that so, by the way? Were you that powerful? Honestly, you know, but frankly speaking, I don't know what people mean when they say powerful. You know, more minister or interior. I think again, the way around the minister interior, no minister in the office of the president. The function, the ministry interior, Nigeria category 1 of the president's constitutional responsibilities. The president's constitutional responsibilities, Katiba Itel, is to provide security, to coordinate government, and so on. So, like a minister who's doing those roles, you are essentially, you can actually technically say that the minister of interior, you are almost the assistant minister by president. You get the function, the ministry of interior, are the core functions, the core mandate of the president. Okay. Maybe and again, because you're in the office of the president, which means normally the president on a day-to-day basis, you consult all the time. Maybe maybe you are powerful, but frankly, I didn't feel it that way myself. In general, I was in Chinguru, was a kende. What was it? Honestly speaking, the president in 2019 to coordinate government functions under executive order number 1. I refused. Police around and so on. I thought again to get important niggas, you know. Niggas ile bantu bakorora na they experience ile monta akoranga igazi akoreka ndiro. Ma tena ngeno musangirikana anda de monto ndaga ndevinga. Ekero tokorora jibas jiri yero jiwete pare tokonyo matiangi. So for me that is now what matters. It's not a question of power. Okay. The question of wingi kiabeire, usingi kwabeire bokorera bantu. Your record as a usigaiga. Vange mbali bagoteba ngandake kwanyarutire bagali ko bese serikali ugatwara chinguru chenene no kuremberera na serikali. But yakone to mukusi. Kuru history, okay. And let me say this. Imbi ya kwa abantu libaga na ndiko sikebirengere na maoni ya abantu bande. Iko tingo cha muntu nwenzi wate birengere biaye. Lakini kortua kanyoro to bosibole 1963 mpaka woniga. Ntebi segment ya historia ito kalo skuru cha gaji tugusi ko bwaboneka na ngo mu minister. So kunyora kwa ntebi ngo seno nyorete kalo skuru cha gaji tugusi ko bwabona cha gaji to kana ngo mu minister. Igera yusi me yonzi ipi oya kore kanete. I think in just the career that I got, but the most important thing I think is these issues every day. My dinner could about him the other day, I go and now I'm back on the winger. So the carrying go to Bolly again to go the Moko minister boarding a key. Sukurki see Gaiga, Yanaka infrastructure, could to West Recari, even 1 million shillings. Tinde Windega, I was chase Recari, 1 million. Yet, by the way, infrastructure funding needs to just Recari budget. Again, don't commit to Pacaboni, and Jumba Tongo and Coraba Volumusco, Moko bowling a king, a Chicarico, and Kara Uziga, Dinda school when they are just a guy joke, a Kelly Jones. Again, take about the Baga, Yakuit fund, Tokol Robo, and Indian Tevega, my small less avant. On your credit, when the Kuruia, Mana Yakuit fund, he went to go and the Somaka Professor Gay. The Rengo Minister of Education, after the clashes in 2007, Ekarba Aliko Gamba, Nero Visit President Kibaki, that is the foundation's geo support the education sector, Chikonyi School Chumopaka, because of the effect that was there. Ekazea Jagatina Professor Ngeri. No Urna get a Prime Minister and Minister for Finance. Pakaruani and Tegacha Igo, Ekalotuaja Serikali, Kuwait Fund, the Kanja Okora expansion. It carried a long time to do this expansion, but Tom Mario Kawakiri had named President Nadido Tijari Minister of Finance. One age the college Muison de guys and take credit, but I'll go on honest now back in Aljuma Congeli. Negazuma Congeli, according in the window or a quarter noble so put away. So again, the key, yeah, Koliruga, Davis Kuruki, a segment during the history of this country in 1963. This school jobs is Giagajitwe. More than Giagaji when I was Minister for Education. Name in Tevingo, Javunta Yako, which my. No, na mangane take a 12 security.
no sakuligereria administrative areas kachio kole omwakia uligereria administrative areas in kisi chi location chi sub location and so on uligereria in this segment ki to tualete expansion yenganiro Gikara abantu bagatanga ngwa konya tumugusikira kwa n'umwaziri. Tinkomanya ko kubanyoro baboli. Because people say ngwa promote to bantu so why do people say so? Boko wanyora kero kubanyora abo sabako kotebigo baboli keranje tinkomanya. Made si kero karanze kero wanyine gari yoko genda montara abere iskari atare ngo montoli yako gendi gari bobe sana. Akomunyoke gari bobe sana. Wana yango gendi ole gari ni gari yoko gendi kujibosi tuma iti uzengo munyoke ole bobe uzembu yoko nyira. So montoli orayo atanga mboko gendi gari ne rora boli ngaki kwara gendi gari. Agotenga gatuma chipambu zigakora ngaki nero goteba. Kaya gendi gari mbuyoro ndoje mbuyo nyegendi. So abago tebe yo kubanyora obaboli. Okay. Tinda ito enda magana manga very sensitive. One time in one afternoon in parliament, I was being excoriated in parliament. Keraba uziba bere bakoba approvals to constitution officers. Oye control a budget, no your German National Land Commission otaji. Tarinje na waete gazi, I don't want to claim these are highly competent people. Otaji is one of our top lawyers in the country. Moswati Olima Grace Nyakango has done everyone proud. You know, she's brilliant beyond measure. Okay. Lakini karabako cleared parliament mugazo one time abantu bande you see on one side abantu bande are saying a thing or tigers. On the other side abantu bande at that time I was being told ina uru letter matiange obviously president bono jacket kasomba baguzi. You know, anyway, abaga tebaigo okwanyora ayo baboli ngaki ikiwa na wate nyo gendi gari ukaranzo kuliye bijubuzi uri olizika wate ambo boko nyenero ra ko tebiza babuchai. Okay. Jubilee Party. Aba ntabange kote bale nganga ukwaga chisaga yomusi. Maybe you can address this one. Ketamko kyako sase chama ya Jubilee. Negente kia sumubusi. Negente kia siasa chao echi wachakira. Because abantu bange bale ngeke in fact at one point na ikaranstro mo sikeri katika shagwa and he told me tell matiangero si chama yomusi what roots usi. Address issue ya Jubilee. Nyakundi ndate anto amintuga onye tochiko gaendera gokora otwale nsemo asobogambi bwense tole Kenya ga kweongora bunege saku ngatogende ukaranse kona ga aria tego tokonya namba ibere una tukuna kogenda kujibusiga onye kolengerere tigo igoja konyoranga naye bwekole ondete yono ena bunyombe so karanze moko gambe gende kinere ege kugara you see abantu abange enambe nene yaba Kenya n'abantu b'emyaka emeke batali na acha nkona kibayiboreire batali na acha ngaibarwete and so on and so forth amangano yokolengereri ngabono ntune kona yaite ye mutule ngatobero oroto twale kiombe kyomuguzi to imokere ko oroto yande kuboli kule kiombe kyomuguzi my brother go tora asire ege ndekere no goswa esa abantu bande ime goswa ese kiombe esa abantu bande bali a national institution kigara also goswa esa abantu bande bali a national institution ege kugara tero bogambi bwa Nyamira nkoligie goso bogambi bwa Kisi no bogambi bwense nkoligia no bogambi bwense monto kote bingo gendo robo niga ne kiombe kuruse ine kenyoro keino mwenye kote banga njuga chiko negotiating ko mainale ko misilidiare kabisa ekiagere nze bono gete abantu bonse ba chamo enali swali enali chibuli analitangani lakini chibuli akabeneli na ndembu yamane so komboli swali eli Nyakundi abantu baminto inje tinda tukolio bolimo na ende tinda tukomanyo bogimo bubo ngarangari yani uko na ngaina abantu kora ibintu bitaro jinjera yona abo mu minister myaka 10 serikali ya Jubilee nga implement policy ya Jubilee Uhuru Kenyatta president ya Kenya olenge Jubilee no mosani onale na ende no moneno no olenge nale gosoka ku Jubilee ngenda sao li egente ketangani ngwene to tebeba gusikeringa ki ngitu akora nte no Uhuru ngitu akora nte na Jubilee kia no gonya nale binde byo nyango implement byo nzibyo komboli ga free education security ene mipango ya Jubilee yonse nende nkinale ko yitigera nduongende gente kyao technically no nyena lingo muntu wekiombe at that time I was having Jubilee
and na ile nyege ne bintu bya Jubilee all along inyege nega a message yakabere ntageze Nyakundi ire sabantu onye tochi kokonye nse na no onye tochi koraye nse to boronge consistency kobo monto kotebe gento lero bwegene terero na nna kyo chakoteba mambi ense ge chandegete asinge njo yobo kora bongarangali monto akotebi gente kerero mambi okotebi kende abantu abana gwahaka chinkanda no bugima bw'abantu umuntu oboka rero bono tianda kuboli abantu aba bakayayu bakore binde bikayayu ngenje kabiri ngamne ekiombe kyabongo singikere bantu bachakire kuganya kuruoro mambia bagenda babeke janga cheke ombe kyao gekoro ku Jerusalem babera bachenu No. they are the same people you see kero koligere lienze indoboniga ebiombe bire registered ebire 89 obeke Europe wengima etobwate ebiombe binge Kenya kobwa Europe wengima ligere libone economy yenze itobune ngani na ligere libuna Europe ezere ebiombe tali birabyo lichibuli emechando yaito lichibuli emechando yaito no borai. Okay. That is why I want to be consistent. In Jubilee na colleagues there, I was implementing Jubilee programs. I work with leaders of Jubilee and I want to be consistent. I want to change it while we are there and discuss those issues when we are there. Mambizo komboli na rule Jubilee na ajire gente kyao. Manye ko hotebinga, manye komboli na kwamboli. Muarete linda mama. Na ndi muarete jisemi free secondary education ndi muarenga serikali. Manye kuruonga tebinga no maida ina mangana Jubilee. Na ino na alenge. Obunobo kora. I mean, you know, consistency nere ndu Kenya. Na ende kabere aba kuziba minto. Sababu yakata tune message yakata tunda ko tebi. Nyakundi. By the time to weka chikura ja 2032. Aba kusiba la ake chikura bamenyete isiko ya gusi. Kwana ba bange kubwa aba kusiba bamenyete gusiga. Genda Kapenguria. Genda West Pokot. Genda Taita Taveta. Genda Mombasa. Genda Nakuru. Genda Kitale. Goronona ninga natembea. Oraba kusiba na barandire una babedire. Umuntu amenya ko tebi ngagenda ese inogali akona yase ino ali akanyoro kao oreta kaombe kao kurwa akanyoro kao ocha ngaturudo cyo kugamba naye obunobu choni yani umuntu ko tebi ubwa ndi bintu bitagwenereti ngogenda gukora ibintu by'ubudiri bunebyo. Okay. There is no room for that kind of thing. Tobe national togende sabantu bande bali tukaranze n'abantu bande ngakire lyo ja economy y'abantu bande bakobogambi nyitati tukaranze n'abantu bande kuruti nyomba jinde. Very well. Mheshimiwa abantu ngo accuse bali nga gukora campaign kwenda matanga ya mu wasira abantu bande bali gasiko yiboire. Is it your strategy? Or say they are wrong or they are right? Now Say you campaign once, you vanish. Totally consistent. Now baka otebigo na bora aboli bara otebiri ya mwete ngendo bunekyo mwete zengenjo kama tuka I am seeking a public office and an elective office, so I sometimes have to be careful about my language. Mwete bintu minembire byo politi byo gugumyo tagwena tukwena ndiye karo kutarubo kumabwa yani there are some things that are it's so stupid you don't even know how to respond to them. Mwete you know na inde bintebi I can tell you now anto UDA bakubikwana mononkora gusiga bara iba UDA Nyakundi koliyo bora ibwenze negente kongo na tebi meeting eto tona kodre kurunchaga efesi ntangani no we establish institutions name to be you go to manage a campaign to our office to our committee or see kiombe no ene kiombe to aso ireme to chako gamba na bara ibe kiombe ke to get structure ebintebi otegerere mwaka nyachaye ntongera ntebe to one time kamanyora bali na michuki lunch dina mwaka alinge university ngai kubako gamba kwenye reserve ya beire nyachaye bako gamba na michuki una walinga wasani ndege ndeki yangonye sana na ningi yangonye kana ngo minister sana mbama itinga ni tsemba konga jinene sana ngai wa tabangu maite ikiroro mulai nende karoko kana na sanyia boikote ga Roma nyingi ngende to Roma nyiko igoro munuo egende gyo gikana ndo bongo bwane mpaka none kana wetu mu minister nga omuntu obwate gisemi gukora ijulia matao kwamenye ko igoro munuo wono tianda kubuli
ogenda okore gazi World Bank emiaka ebere ang'e meeting ebere wirana gocha Kenya ga moting okianda narie contract yawe yarire moting okobwati ocha kombogana gachirori igoro kwana magana gokoropoka roka magana ezo kogenda oiga kendi gionsi wa comment okonyora ayubono ole suppose komanya kere gento bantu a comment no neserongo oli wa comment kere gento yani I know monta bantu oranya take serious. I'm telling you, you have to understand even the first of all ofu even the utaratibu buya what are the issues ngigendre tenga kitochi kugenda buchibusi njendo chenga style yeye na menyire bogimo bwa matuka mange nene nyinji bwe komanyene ni ndeba nyakundi. I have been more successful and I was more successful as a minister than many. Okay. Aseki eso gotegerera abantu first na ku understand yegento kwamenya gosoro na inde no nyensi yase nyene ya chenchiri enjereria matuka makoro abantu bale na komboga na gaonga buneke bengi kwanyora kendi koranda barande barayi baito babere batatu bagusiga iga umuntu akoigoro muno kwane gento no eno muntu orengese mo bwe boli ngaki mwana nabwata banyene okwana kendi gionzi tu weni muntu ikaze gete ni mwana ojo murayo magukwana isa matanga nga moma ndenjo monene ngabantu bali na chete ngabahaka abandi ngabachi beza bakagenda usenga ibachete ngangayiti abandi kuru abandi ngabateba ngaine linga baru alete ngabamanye ko bono nyibuli moyo ne ngaki seminji karo muntu olime ekugara you see ebinte byo gatebya abantu ayoroji ne bintu abantu wende gotebi mugaso igo you see abantu bagobiye bwenge kabiri yo mbali batari kukaranzanze batekerere igendo gose bapima mundu tayense yo ibwire no ngaini bweko monyene bwikotekerera abantu bande bona efesi yende bono ene yo gotekerera abantu. Okay. Na ngomena na umene n'abantu gose 500 gose jimi committee na kote oznirenga kwanya bagakete kurwa ngasibendi tukoligi mange mechikete rimuru ali bagakabalia bakoro magana ya to yo monyekero go beto mukansela for 35 years olenge monyekero ukano na Jomo Kenyatta mwakorio gotelinga erega ukwana chi president joka bakumuira oje kubati baisi bintu egwori ya na ebwate bintalia twakaranzanse na ajie chigurupu chaba kaka bande baritaire kuri kanisa we can't take a kogenda by the time ngoje kwimuka igoro chaka ukwana ibintu ukwana ibintu biko make sense abantu bate bo muntu oyo na maitege ndakora very well amangana chiba election nchire se ward yao chile nyamaya chile dini babange baote banganda ke ebine bintu byarenge bike sana asaye kuba involved and they say the outcome echikule chiga nechikola kananga kiuli gorongwa kwante kenyo galia na chisimujire wa kwandire abantu mbali batete okobosuku ward elections na bande baotanga kitoli ballot. It's not about you as the president William Ruto. How important by election in Chigachile and maybe Mugusi the Kotakana Asai Nasisia Sechao. You see, first of all, Jankundi, I would never have been involved when you were under the Tor Ravan to Serikali. So what chakra. Lakini tiango ngire step ya maiga kotebi gentekamo. Akundi chiba election nchi abagusiga iga usa sande in the country kanando mo minister. Kwa serikali. Ejino na ikuwa liko mboli na liko kotebi ngegendereta. Giara you see kana nyora baka wadwa Jubilee oseba ODM bako kamba yuri chiba election. Kero monto kare ko kamba yuri ba election ni ward. Monto chiko chora usenya cheki ya renge use nyali bali my by election area nyali bali masaba one time I even forgotten the word Masimba. Say Masimba. We never paid attention because you see a word na sake na enda bantu wende kwe guli ba wachole abarayi babo. Ekera abantu bago chaga abarayi be serikali abantu bayiri chibese che serikali ne jindege bago tebunga genda mo choro muntu Olio tali na matiangi okurama matiangi na litora mosoki na litora mo humiliating the country. Elinde batebya abantu bacha batebya abantu bibisa kubisiko nga omuntu olitaisa inikende no enda abantu basobo bamo bwatseti oroje twaje toka choro omuntu otali nere na wagerire abantu bajire gozo ajiba election inchi to find out what's happening. Na you see abaka bagusia na abantu bandi bagusia barayi bakomboli ayenga kiorengereti
kuria mangana onekero tu akaranze twenzi PS opposition united opposition to igwane tenga we will pay attention to parliamentary seats ejiwote jinde we don't really have to bother na kutoka kazi yetu support candidate yemo uyo license ya opposition dibagalia uyo license ya serikali tukagendera na mangana yandi tiaza kiligo on very well until jisigi jibono chaka na bokorora clear nyakundi eketali gentoga ne jisemi kuru hava jumanya kumanya na bokorora clear linga umurobeli we serikali ye kugamba nabagambya babako gamba no gwatana nabagusi no kuburukania bagusi na goja gutumia jiba election yechi goja konstareli lieta asense na ndo kabanya na bawo kwane gentekyo ne bintu bine na ribyo koleka na ga ni byo gukumia ayentebi chibeza charuruga no ne chibeza jikuru michiga jiba election yechi ne serikali onye jire jiba election jeji ward nge serikali kuru na chibeza chinga ni go weta meji go weta na ndo kabanya na ubago tiana ngomuntu uyo ngamatianyo uyo kumoro kitole ngabano toji ngomo yusi wane kana ajire kana kwandire na libata no ngiate go kuja kwandira kuja influence abantu na ntali ballot ngaiba jagire ji campaign bore ba jagire ji campaign ngatwate bigwe twairu chibesa umuntu bona ntoko enda kumuchafua tumoro kinga no muntu bosa and so on bono nende ngibago kulera ekero na ajire nganki ajira ga and so on I will never have come iyo nyandia maskani yalenge abantu ngaki tikabachi bachoro ndibwenzi bagachora abana baito and so on especially kiombe kige kugamba na ninkwane kalero by the way nyakundi ngali bagante begenteke enda mwamu nendigitani era so yo kugambira nseye against me igere kwasi abantu aba mbunirete nyomba abatayite kongita dina rwete serikali bono najire twikire gaiga abantu aba bajakira mangana yo nyakondwani chiruma chitagwenereti nini bagotoma abana abasaye base itoga nabantu bandi bacha bakwe kuchibeza kere wiki genda mona mematiang and so on onye nile tindi ballot tingi bakondamira banyana bago nkwana mpaka moisonde and so on ngakibona bajo complain nende na bande tindi ba election na bonya bagotiana ngo muntu ngo mukora tole mora yo magu gusia gotabanga ngako mukora tole abona toko mukora nkole reiga kiara maite una barai ndo chai mono egasi tutali okurandi bitina no na keregendo igonta gete kubwati esabali elio mwaka simenya chai abantu baminto tobeka abantu baminto amo negendo kere very hurtful and painful korra abantu baitu bakore bintu binde bagakoragaiga na bokorora nende ntebere roma isomorole omwoberio boyo kugambira enseye n'abantu bekiyombekeri no gwatana n'abagusi yani ngato izo gutwara omulembe twenzi bitobe yamo eigere mechando igero nyi gotaito gukwana negesa gukimugusi gozoito gukwana n'abantu ere no monene bwenzi na bagukwana nonde bwenzi igoko gende sabarahi babantu balia urangiria abantu mukaranzenzi abantu bagambira enze mwaka kebaki nalinge president yaita moina alinge president yaitoga uru nabe president yaita jena na korora noneka tu alinge no uru serikali na le kororo wantebinga oyo no monto mobe na ndo ino mogusi and then we tale ontebigo kia first of all neja eteligo nende tale ontebigo osale oja ontebigo na acha como tebinga mugambi umuntu ongetenere ne citizen yale na ndo monto minto gwale ko ndo mukwanire gozo mukaranzenzi nere gozo tikanji kubodia baka basi to mukwanire wesikunyo incident ya moya bete parliament ekero uru ali ku state of the nation address mheshimiwa Timothy Bosira akakaranza bako weka federal yorua kwa nenga Bosire this matango kwa na yense tali yense ya opposition abantu bakamenya kumukerelia after that nga igwe papa na Bosire no mujumbo lengo jolire n'abantu bagetutu masaba umuntu minto bari tu alengeze serikali kero tu alengo kwa amanga sasa witu lijada ngaki umaite yuzi Bosire no mano minto na no muntu mintale au na silitara akarama mochande na wala nyole ga vile tinga kangana kangagwe na tendende aina mangana masini niti ga etaga ndo chali doje tukwe mukerere igoro gotabango muntu oyo ngono tomokorere ga buno koraba la ibande baguziba kwemuka bagende se public yorro ko ndama bosana ni ndara akora gendo kende abantu baminto twalenge gwanja nto basa gwatana nwa n'abantu bayisiko enjire bono chibeza chikuru eguga gwatana n'abantu
kerengaki goika enjere etoke yo gwatana n'abantu chibeza chiri wewe abaye guchibeza kachimura amenya kundi mwaye guchibeza kachimura amenya kundi. I don't condone it. Nonekera abantu baramira abantu ezinde ze public njengo bakandiri toro igali immediately na bakani umaite abana bera abantu liko wana za mangana siasa lakini ya haya abana abantu bamindu toko gende ngenje kabirenga muneyo. An example nekero mo rayo yo makwana lingana libe li komwezi na linge ga gijauri ngamukani women reponyamira no muntu ocholire n'abantu nindi no muntu nabwo muntu nindi no muntu bwata abana n'abachukuru titoko gende nginji kabire iyo na motora atwale differences inene case bono nyenze ino muri koromana n'abantu bane mwari zagiri gore ebintu etari gento wende ko gane nginji toko kora siasa nginji kabire iyo wikatutwara maskani for each other na keko rango kuminga aye tradition yarwa esa abantu bakogenda bakwe kuchibeza n'abantu bayisiko batebunga genda se ino murame matiangi nabe serikali soko ngali bakankolere gawo umaita matu konspina alengo mo minister omugabano Kizi James Ongwae igalengo DM mugabano Nyamira iga mugaka daleite omwaka minto Nyagarama igalengo DM mosene toito litangani mwaka Professor Ngeri igalengo DM mwaka obule toletrere successfully ODM omaite by the way nyakuni ndebo omaene chinga kijinde nali kwebambia makibaruete. It was never an issue. In fact, in Jebuna Wano Mugabano Ongwae, we never even had a discussion, even one day. Kuriamani Kiam and so on. Twelve Kuma and Ongwae, Ongwao Jari Vision Tevinga, Tata, Chena Principal Administrative Secretary, Nima Deminga Yiri, Mabuniri. Twakaranse Kona in Ongwae. Now, what to have Angete, Wajacoleta, Tolete, Immigration Office Bosongo, obviously a Central Bank, Echebosongo, a Tatuire ceremony Bosongo, in the Rechi as a Kurutu Konya and Toito, Omahako Nyagarama. Irigali ko ngakirisi na inabwa immediately mosinto matiangi ngayole ngogolere chai na muteo maka nonde ga ninta ke tikunywe chai to nyorane oja twanywe chai you abantu baminto we have always had these issues because they were abana banonye na bamura bale kiombe kige kugamba and so on ntobaza ko saliye kesa kugito asengenje ya mangana yo abantu bayisi kubaga to debi to saliye kesa kugito na abantu bayito uri ya mangana bono munayo waziri bagotebanga uwotagete barwe serikali ayo monyene at one point ngwa kwanete nande ase burabugaiga kwalen I think yaringe mongoli wakati abantu ngakinga kya abantu batagete barwe serikali togende sabantu banyete gusine tumbato batamaidinga ibagochia igotagete abago support serikali ebaroro bakubwatisi as kwali batebadiringa ki nkingia chenchirwono because abaro bongate baringa kinkonyora barigeta kuri serikali. Do you want them barwa serikali bakubwatisi usabagenda kubera serikali ditangani kwanga inereri nana ote mondo no wens public renyo kokawate clip ijokera tenga wala sabantu bakunyi tumbato kwanga inereri abantu batamanye tingi no all the time I told abantu litwalenge ngakiri toba ese serikali kiaro yo nato ete mirimo ga ese serikali no to karanzanere onye gento kere tutagete kurwe sale ndobwateri bakonyora kurwe gente sale na bali muri isiko galia bamura bali muri galia bali muri nsemeli bali mu karanzana barabo na baro batebye basike serikali nyakundi kwa serikali tilime chano na kwa isiko serikali tilime chano meja no watanekana watan na bantu baminto unawona ditwalenge serikali nyakundi yalenge serikali ya Jubilee taliwo nalengo chaga gusinde mu minister we serikali ya Jubilee nchakora mongwae ngasengenja atali aro mondo lisiko serikali kuzengo nyora libaga nabeka bantu amo nachakora mo mwako liongeli sengenja ro die munenje serikali ine njira abantu wende ko yamunege sako ndo alenge matanga one time no mwako ngeli na bagaka bande mwako sire nyagusira kigoro ngosene tokongo n'abantu bande ngakani abajumbe libarenga ali aba bakebonzi babako bereruka bagokwana bakontengo maite abantu abaudie mukabate yo maite kene nkeyo nonye kindu mu minister boni ngambo ate bendera ya serikali kene nkeyo mwako ngeli arakore mwira nilibo bose murame kiara machiko ne mira yeke usite ligo abagaka abaminto na bale kiombeke bale ekine kiombe
ke to changa mangana nkaga to ko gamba ndu ka banyene na indi nincho mu minister ganko barangeli na babuli baka ba mindu nga kitoko kolegente ke twe bange iga to gende iga ni indi bako semi buya by the way na bono mugako li obule no mugako ongeli ekero kwali kwa nyono ni na lengese serikali ndi Jubilee barabale ODM na bako kani haya usegende ke gozinye kwa batenga mutale ngubuli abajumba ba ODM usemba to bwati gende ke kende gana iga bono mamojo naro ko bese serikali mamojo kiaroro gona ari kumukanga ndese public ntia kubeka abantu amo ntia ko batebi ngarama ramo ngeli usiramo ngwae usirama nyagarama asenge njibaro patali ese serikali abantu abale ese serikali no zali ko rijinze mojinde nyakundi digere jinyomba jinde muna jiko kora kenyaga digere no emate ga abantu buna bali mbali ko genda bakaranza nzina abantu bamwe bagamba batebaye nese serikali yole ajubuli gento etekerega iga abatemporanta bara magendero kora kama bare ngombe kwa gure slogan hii tinda tu yaso yebinde binyakundi. I don't want to go into those things. Ikiaroma Nkobatore, I think in my view too simplistic. We are dealing with a complex problem amongst us. When it was addressed na ine nakuwa ni nabagaka abasi itoga iga bande no ena barayi abali sini ankobera na barabagusiga tingo tika no ene litukeli mo kwanira masikani obomo na kubeke kesa kukia mo gusiya mo omweli oye by the way nyakundi na eno monto itole ese kiombeke aho gali muino ese kokolera bobe nebere abagusi baitoto imokerere igoro tutabe gali talibuya inere nchira usembwa yokomenya amo amangana aya yogotianirana gusamangana nyoko gendo tebunga ayebono tetoko ejibesa gendo okoro omonto oli omino keregesa kunke bwata abantu abalese serikali abalisiko ya serikali intuwe muna mogote banga itole nyombenke. That is precisely the same reason why abantu baite bamenyete kerase in this country. That is precisely the reason why twende gutwara chimbu cha maskani okwanira na nobo ngaini komane chibintu bitu nobo ngaini no nyine kerora ali ese serikali na yokwewera abantu bamino nga gendo gya kwanira agetali kironge kwachi kwatebanga no bana ebwe komanyino tali kokorege ntekyo kiana wararenga bari barese serikali ngo chakomanya bari bobe na boko ligi mwaka getonde kurugusia ali zo no mwaka omweli kibwage goze mwaka onde kwali omatenga chimote bi mu buroli nyakundi genteke ngeli kere igo na abantu bamete igo barengo kani abantu botame ngaki kana ko ane mesangerika no nyembo ni gara mongo tebyo ante ka toramo na bara ya bare bachorire omo ministro to bwate bwechizemi oburuko gamba no muntu mintu kurusiga totamoro getia masikani bali baho karanzanere cabinet mbako moro ke masikani na dotwara kalioma na gaito gozegendo ke totagete gozegendo ke twata ke tage kora teko wangani ntoko gende jinga zetu como criticize oro itali bongaini ikera ntundo bwa the system tora muikere na utoko liya baka bamwe abo gozibanto gete gozomusani yo moto mayetenka tomotome gucho neji mucho komanya no bongaini na komanya ngakito deal with each other lakini ngene karanzense ngane serikali ndi abantu bange chibeza naji no ichibeza 3 million ku state house kera Friday nagenda kuzikora abanyakundi naji no ichibeza kuruo nagenda kora abanyakundi no monto boza amangana ara ukwana unaona amangana ara ukwana barayiga iga bangi nabazubati utanyali kuirolera no naye esa abantu bemo na waziri tigatokorere ase engana chikurangwa kuchirega iga Nyansiongo on Thursday and amangana igoro bombo mugusi nation tagateo address. What will you tell abantu ba Nyansiongo ekerenyo nyamaiya gusiengema asoko ba mukumugusi chikure chigwakwa na after chiakiwe jikuleji in ordinary circumstances kendi genzu geta hiyo na wora arenga ni jikura lakini jikuleji by election jinjiri kura ene mepange rosiri igaro by election ji atoka mopanga orosiwa bogo cha konsoke usiga iga na kogendereria endamwamu nendigitani iliere saba kugamba asende ezi by election jire kenye ngima no nyemba ringo ga by election nero yokugamba ngusi yokachite nene no tebu ntoli abaguzi ntoli abantu abaliri
na ndeba usimba libantu bali na indunto maito bogambine serikali buneko wa manage to tongaina nga ane kanisa jitega abo sai kwa ndson na magana go kwano ekara ba kumena na banta bonsi ko yanyora to kera banta bakaranza como ndo bamanyite ene muroberio wo kon sokia na kuendishwanga na very humiliated elinde ebisa kubinde Kenya bijaka otabungo muntu otaisaini okoya guchikura kurusobo lakini atabiria waguziba minto namba yemo mubasa konsokia mubasa kondetoro busoko namba ibere abo bako gamba ikiabo nazo ile siasa nimbo ethera itio okore ukware ngendeki ikio beki geko gambeke kende nkeyo gya akorire gudisa pake uchikura zikindi gyo there is nothing they have done no nyengusiga amangana yonzi bibuno manne bwenza jite gusiga iga eliarengo esabato ebintu byakwane to byonzi bi nebintu akwane marakane uzia 4 times uchi promise choka ndokoleke ejiro nerenza alike jauli twajagete kwa gacha konyezi twa ikire karuna yo jikuruwe serikali it needed the final small allocation yero iguru manene bwenza gacha tene noro atene ro kabere factu mwaka majabune ro nyolinga kabere njina ga tene mulio kana nyorete the second time I was in World Bank so I was not here kabere atene ro yarwe ko manyene atebiri ngoma itejire ngonye korande na ninga ajijiro jinde saba gorabu elioka na era aliyo toligireti maizo morale ejisa bantu maiti chirati oze kanga kichira oze minge connectira be kacha kwa aba abako gamba tokorero umayene no embali bale na barabuo no banja bunora banje moroberi toyo bobwate esabantu chomba abantu bakweberuga settlement me konera emenge wende go basota out and so on sababu teyo muntu tabugati sababu rakire aba ekiombeke kugamba chikura under any circumstances na ngoteli antu bamintonga ki engakie yaikire una basani bana bale gotaba yesterday ka twale ngekerenyo natembea Martha Karua abali bandi ba bon Karuale engakie yaikire wono abantu tuende kora jekina togende bosyo tokaranze na abandi bonse opposition toliye njira yokore to bugambyo bwao Kenya ga tokonyense toira nime pangeri to bwate ya Jubilee linda mama tokonya bangina toira ni free primary education toira ni free day secondary education tosiri gente kia keko tumbuga abantu kia uziba kona chiwa secretary tuko to change gente kia sha dole the system inya aba Kenya wacha ko nyobo gumoronge na aba Kenya bataite kwekorere gazi bataite serikali bakorere gazi igazi aba Kenya batagete tokole niyo command country boronge toira njisemi boronge to clean ya asije ko implement na ende go jinkoranga muntu tayo in public life recently Kenya ga uranya ko manage clean up kwere education system nanda nyane okora getting in the I know it like the back of my hand indo cheza mojale ne mekone zere we will sort it out togende ngenje kabiri hiyo so tobwaterane ninye gende tenga bantu bari tombaro chege ntondoche na inda bantu abange kero kwa na bantu abange na waro inkolerega by the way nyakundi on that matter inche na wasani banda batoli na barabuga we've done polls goreji wodieji unless ye connect go toke agende botuko ekiombeke ko gamba asa una nyama here the candidate is no show oyo wekerenyo is was oyoga is a distant third lakini you see baraboka banyena barai baraboka banyene ba UDA boka na bago teba mugaso igoro nga ndoma idendo bwadikura lakini ngo enda tori kuiba yani how abantu baito na bota tokambiru ngenje kabiri. Okay, finally enkwana yomwe but before nakora Chief Justice Emeritus David Kirani Maraga, how do you relate and what do you think about his ambition? Omwaka Maraga like abaga kabande bonse jena na ukwara na mangana elinde yeah eno mwaka nsikete na eno mwaka tosikaina matuka mange na inde abokole bwetu bwe serikali usibwa public ntua interacted yenga kito lese meremeyo iyo toko saba nyasaye amolende amwafya mubogima amokonye una njengo saba nyasaye na ende unango sabera bagusibande ba mintu bonse amangana intubuna wa Kristo tugende tengo bogambi nyasaye okorwa
na endo mweli oye Nyasaye nero bwateli chibu akitoka ndo chusi timbwati right Nyakundi ndate na sande ntebya abantu ngaigo mbwate mo right kubwa abandi nyaba gusi bange bakongari baga osiba ngorokia maskani uno moikoma jeno Nyasaye no wanja kwa abantu bagusi, for which I'm eternally grateful. Inda akembu yamono paka ka Nyasaye karako nguruwe sensei. So nje tingo nyara ukwana ingana linda sonde bwenzi. Yango basabera buya abantu mbato manyete unango tayibotambe. Abantu ba Kenya mbato manyete, abagusi mbato manyete. Abantu mbandura Kenya gango kole mirimo eze Ministry Education kurwania abantu gago clinic amangana yo boyi bw'amatemo. Abantu mbandura security ga ngo kiriense ngo minyoka kerase kuru monteli goni nkorosi mirimo ya megondo ya kiumwere abantu mba maite chibazi no jira bupara mokorora abantu mbato manyete na inde bana jeki na ngaki karba kwera ndiso wali elimo ngaki emirime ye tutagete koru ningora ye kole kere kero bwata bana ba batano na boma yetenga onyinale ujutomo monto agendeze kolera yane okole kintu gitu mwana uraiko bwango Nyakundi yamono mweshima so ekera abantu baranje kina bararenga omwana uraika ali bwango akole kintu kenyarebe eneli swali abaguziba iranuli n'abakenya yamono finally so gokorera kabisa jese jote chere naseki otaketomusia kwegene na nkwene kiki okomwa asema byabo buningana ona boigo asogokorera kwa ona kona yamweli abantu baminto bagusi onyenejibesa natagite Nyakundi inejibesa nali kuri ndio musharo muyamenye bugimo buya angali World Bank no nabera egimeremeye ege ezababu yoke ya mongoliri emeremeye nelinga ki eso okorero maene nabete ne ogoseseniwa osebahati ya Nyasaye ngabaze serikali uno mu minister miaka 10 tokakore gasi no uru ebintu bigendrete mekone uroje negendo understand tibolinga agendo kwenda korwa neke getali korekana nso lakini takerete ngweboliga onyendi Kenya lera yabwate abakoroni bali kunyegambera unaliria abantu bali kuga abakoroni balenga na engineering school nali London kozine university nali gosomi machingumbu nale gokora na baba Kibaki n'abantu bali bandi baruite majingumbu pakatika chikazi bakacha kurwana independence ye country yetu n'abandi bachite kurwana independence ye country chao na inche nakina digere that comforting if I can do it na monda konyense ye tote basa ko swaro chipi tiange ne boli aba Kenya anye ba kongari baga nkorense moyane ense ye tote basa ko sira ekiegera ability obwate chisemyo obwate na experience obwate tokota banga ne jao ekine ke ukuru Nyasaye ketumie okonya abantu osoge tumie zenjera ya tobonene ne ba ko asilitere Nyasaye. That's what I'm trying to do. Naba usiba minto igento keragera nko basa wanye gene neke njitimbo ati mechande na by the way Nyakundi tikante bekerero nana konyo ibagante begende basically omaite sabanta abago likichwa chibo president Kenya ga ninje bweka nguri kichukura tingo banyaboti abande unaona maka maragana abande lakini ninje bweka ndabwa ati mechando nonde bwenzi nje moite nana kwa siasa timbo ati rio mana nonde bwenzi timbo ati mechando nonde bwenzi nana kubuna kende nonde bwenzi I am just straightforward tingo ligende ngangende kwa kanonde litendi ya siasa kuzitoya ndokuma nonde injene gazi yokanta kitokora to fix mechando ya Kenya to gendera ujibosi na keko erango kontebanga abagusina abakonyegena banyegene ne irango baliera yo gukora denke nana reko batebiri narenge serikali abagisiba minto mwanyagetinge I will not let you down. You will be so proud that omonto ino osoira obisi you no eneze moragende kronya zato ireli bagatu akorire mirime itu arurororo na abana baino na abachukuru baino you will be proud that ye gazi akorekanete egekugere tradition iteli etali mugusie as public service ocha kere kure so mwakanya chai maega ocha all the way noroje una Margaret Nyakanga akoregazi na boto manyikanete igo kitu airwe meremo na boto ko borumonto moro mo babere batatu ezege saku lakini kitu ayewe na boto ko nyichwata na wana njenda ito kaendera kolegasi una nale gukora inale ngo minister na wonta gito gukora igo enze change kabisa ebe unangorengeria abakenya batagitebe
na indi nkore ngotebanga mutusabire nyasaye namba yemo atokonye muna tona gutara round Kenya gakuburia onto chikura namba ibere atoebirengererie bia tole tobo mono morembe libagarie bitina na indi namba isato nyasaye tokonye twebukane ni mechande menge atoikie esabari estokwenda na endo mwanene kera atoikirie ororo mutusabire tokore gasi ese njirira arete esiko nebaka asiritaria nyasaye ntwase kubikirita nyasaye sike eso gukora ebikori na gusaria emirimo yense na gusakora ebintu by'abantu Akorera mheshimiwa Bimono sana section kwa nacheta sema Bimono. Asante eso kusanga mnaito. Bimono nyakundi zo kombeko mugazo igorokoro mambi kini nyasaye na rompi ya mono. Bimono manje matagradi na wego asogo tulieni na kusanga mnaito sema Bimono. Waziri Dr. Fred Okimu Matiang'i ni rutwalo sanga mnae asema Bimono kuroiga ase Simba uti a farm na wego ase wodi ya Nyansiongo tunasema asante sana. Bimono.